ithuba zabantu sithubona bonke abafundisi abakhona nezinkosi ezikhona lapha endlini okwahlukahlukana kwazo siyabingelela nabomama bakwazo abahamba nabo egameni likaJesu. Siyabingelela ikomiti bazalwane elihlela lezi nkonzo ezinkulu kangaka. Siyathoba kakhulu ngegama likaJesu Kristu Nkosi yethu. Uyasithobisa bazalwane ukwazi ukuthi makuhlanganwa imihlangano bese igama lakho liyaphakama. Ngoba ngicabanga ukuthi into edala ukuthi sibe la kukhona imihlangano ehlaliwe kwaphakama amagama. Nginawo lento ethi mhlawumbe amanye aphakamile base kuthiwa sobuye sibongo. Abelimi kancane lesobuye sibongo. So siyambonga uNkulunkulu bazalwane sabingelela kakhulu ikomiti sebelela kobaba nomama abantu abasha umuntu okhona kule nkonzo. Siyabingelela egameni likaJesu. Wakagasa isibongo umntwana kaNkulunkulu ngiyakholwa egameni likaJesu. Ngicela bazalwane ukuthatha nje kabushana lelivesi esilinikezwe ukuba sikhulume ngalo bese umuntu akhulume lokho uNkulunkulu amphathise bona bese hlala phansi. Izwi lethu bazalwane incwadi ikaLuka uchapter 23 sizofunda uverse number 39, 40, 41, 42. Cathi. Khona 43. Hey, maningana mabutsa sithatha 39 ke bazalwane. Njalo esinye sezelelesi ebeziphanyekiwe samhlambalaza sathi wena awusiye uKristu na zisindise kanye nathi. Sasiphendula esinye sasithethisa sathi nawe awumesabi uNkulunkulu inani ukulokulahlwa nawe na. Thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samkela okulingene lesikwenzile kepha lo akenzanga lutho olubi. Sasa sithi Jesu ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho wathi kusonqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eParadisi. Leli izwi lenkosi inkosi ngikufunda kwezibayo manje naphakade. Amen. Amen. uJesu bazalwane kuleli vesi usesiphambanweni. iBhayibheli noma indaba ingoJesu esiphambanweni kodwa liveza amanye amadoda engazange ivele impilo yawo ukuthi aphile kanjani kwenzakaleni kodwa vela ngalolusuku lukaJesu esiphambanweni. Nababhali beBhayibheli abavezi lutho oluningi ngawo lamadoda amabili ngaphandle kokuthi uJesu mayebethelwa kwabeka enye ngakwesokhohlo amanye ngapha abeka umuntu wa left kwabeka enye kwa right. Nikhona bazalwane lithi iBhayibheli isiphambano sikaJesu saba phakathi kweziphambano zezelelesi. Awachazwa amacala azenzile kodwa nje iBhayibheli lithi izelelesi ezimbili. Lezelelesi kuyazwakala ukukhuluma kwaso lesesokuqala ukuthi ikhona inkulumo esizwile ngoba masifunda iBhayibheli liyaveza ukuthi amasosha ayembethela uJesu ayenakho ukumbhinqa ethi uma uKristu zisindise kulesi siphambano. Babethi mabebheka izinto azenzile basebecabanga ukuthi nasesiphambanweni mhlawumbe ukhona ummangaliso angawenza ukuthi azikhulule esiphambanweni noma bengenako ukukholwa kodwa yayinayo babenayo into ethi sesifike ekugcineni sesifike kwangqingetshe la engekasakwazi ukudlula khona. Lento iBhayibheli lasiqala khona ukufunda iselelesi ayibethela kanye naso lithi naso sambhinqa ngamanye amazwi naso sanendezela saeda ekubhinqweni uJesu abekade ebhinqwa ngakho. Masibhinqwa uJesu leselesi sithi uma uKristu kuyazwakala kwinkulumo yaso ukuthi asinayo isho lokuthi uye ngempela yini
yena. Kungenzeka sizwile ngemisebenzi yakhe, sizwile nezinto azenzile, kodwa masimbheka esiphambanweni, sibheka sona, sibe mhlawumbe nombuzo ukuthi ubethelwe kanjani kanye nathi uma yena ngempela engenaso isono. Bese lento iletha ukungabaza kuso, bese sithi uma uKristu sisikhulule, bese ukhulule nathi. Lezelelese zimbili bazalwane ziyahlukana, esinye sibuka eduzane, esinye sibuka kude. Esokuqala sibheke ukukhululwa esiphambanweni, into esiyifunayo nento esiyilangazelelayo ukuba sikhululwe esiphambanweni. Engathi engqondweni yaso masikhululiwe esiphambanweni angeke safa, kanti noma uJesu abengasikhulula esiphambanweni, kodwa ukufa bekusazosifika, ukufa bekusemva kwaso, ukufa bekusilandela. Kodwa lesi sesibili engathi sabona ukuthi indaba iphelele, noma umuntu angafa akuphelanga ngaye, nomuntu benamakala ukuthi safile enamakala, akusho ukuthi sekuphelile. Sathi sikhulule, bese ukhulule kanye nathi. Akazwakala uJesu ayiphendula lenkulumo, uzwakala ethulile until kukhulume lo munye. Angazi ukuthi naye ukumesaba uNkulunkulu kuqala nini, ngoba uma umesaba uNkulunkulu njengokusho kamfundisi uZondi, abengeke abizwe ngeselelesi, angeke umuntu abizwe ngeselelesi kanti uyamesaba uNkulunkulu, ngoba bonke abasaba uNkulunkulu aboni, kodwa bangamesabi bayona. Leselelesi sithi nawe awumesabi yini uNkulunkulu? Angazi ukuthi siqalani ukumesaba, kodwa kule nkulumo yaso kuyazwakala ukuthi sekukhuluma umuntu omesabayo uNkulunkulu. Uzwakala ethi nathi sinaye ukulahluka kanye nathi, naye ukulahbethelwa kanye nathi, naye ukulesiphambano kanye nathi. Bese bakhona into evelayo kwiselelesi sesibili, sithi leselelesi thina samukela njengokwemisebenzi yethu lento esiyitholayo, iyona nto esiyifaneleyo. Ngamanye amazwi leselelesi esiphambanweni sizwakala sivuma isono. Lithi iBhayibheli umane sivuma yalulungile, uma alihlanze alithethelele ukho ukungalungi. Uzwakala iselelesi sisesiphambanweni, kodwa sivuma izono zaso. Angazi ukuthi kuthaya besitheni, kodwa ngaphethe icala ngiyacabanga ukuthi sizamile ukuphika ukuthi asikwazanga lokho. Masho ukuthi ubufakazi obukhona uyakhomba ukuthi ufanele ukubethelwa, kodwa manje usabethelwe. Ayiseki ndezoshintsha lesinqumo esesithathiwe sokuthi ubethelwe, kodwa noma esebethelwe uzwakala sivuma isono sakhe, ethi thina bazalwane sikulawulahlwa ngenxa yokwenza kwethu. Bazalwane, ukuvunywa kwesono wona khiye wamakhono. Bazalwane, asindiswana ngoba senza kahle, asindiswana ngokwemisebenzi emihle esiyenzile, kodwa khona into eyodwa esifana nayo, sivumile sathi Jehova ngikuboni, wehlulekile
ayikho into engasilungisa ngayo ukuthi sivume isono siyavuma. Awalithi amen entendeni. Hallelujah. Isono siyavuma. Jesus. Lesibazalwane savuma isono. Okwesibili savuma uJesu. Usizwa sithi Jesu ungikhumbule mawufika embusweni wakho. Ngamanye amazwi abengeke sithi mawufika embusweni wakho kanti asimbone ukuthi uyinkosi. Ngenxa yokuthi siyabona ukuthi lo uyinkosi. And mayesuka la kukhona umbuso ayakuwo. Kukhona umbuso anawo. Kukhona umbuso awuphethe. Kukhona la esayobusa khona. Samvuma uJesu athi umpostoli Paul bayibhala abaSoroma umuntu uvuma ngomlomo akholwe ngenhliziyo kube usindiswa. Savuma iselelesi savuma esiphambanweni sakholwa uJesu ukuthi noma elanga esiphambanweni kodwa kapheleli lapha noma ngalenga kanye nathi azisaya kwabusa noma nashawa njengathi kodwa khona umuso asaya kuwo athi lo uyinkosi noma nashayo besho sakumbinga kodwa mina ngiyabona ukuthi makusuka la mina angiye embusweni kodwa lo oseceleni kwami uye embusweni. Noma sifile ngendlela efanayo noma sishayiwe ngendlela efanayo noma sibhalekiwe esiphambanweni sobathathu ngendlela efanayo kodwa thina siye emlahlweni. Kodwa lona yena mayesuka la uyakwabusa kukhona umbuso ayakuwo. Sathi-ke Jesu ungikhumbule mase ufika. Wathi wawufika embusweni wakho Jesu ungikhumbule. Azwakala uJesu ephendula ethi wasivumayo izono zakhe ayikho period mase uvumile isono sakho mawuvuma uJesu awisalinda sikhathi singakanani ngesikhathi ovuma ngaso ilesikhathi othethelelwa ngaso lesikhathi ovume ngaso ukuthi uJesu inkosi ilesikhathi osindiswa ngayo. Babhekiselelesi abaphansi babhekiselelesi esesiphambanweni mhlawumbe nomakholwa ayekhona kuleyo ndawo ayibona umuntu oye emlahlweni ngenxa yesono abazaziyo nabazibonile esenza kodwa ngenxa yokuvuma athi uJesu baba sowuvumile izono zakho ngoba sowuvumile mina Jesu ukuthi ngiyinkosi noma kungekhona utho olibonakalayo manje ngoba ngilele esiphambanweni kodwa uyabona wena ukuthi yinkosi le noma ingalena esiphambanweni abesazi ukuthi uJesu kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami. Ngamanye amazwi uJesu yena unaso isiqiniseko sokuthi yena uzobe khona. Asethe ngoba nawe usuvumile uzoba nami eParadisi. Masuka la asaya kufeni kodwa masuka la siya eParadisi. Noma inyama yethu ingafa kodwa sizophila. Noma singephambanweni singafa kodwa siyaphilele la siyophila khona. Athi uJesu ngiqinisile isilalela sibazalwane akhona yodwa into enhle iBhayibheli elibalulayo ukuthi siyenziwa yiso kodwa sibalinde yodwa iBhayibheli verse yodwa ukuthi savuma saconfess izono zaso saconfess ukuthi lo uyinkosi
ngenxa ye-confession bazalwane, ngenxa yokuvuma ukuthi sonile, ngenxa yokuvuma isono, ngenxa yokumvuma uJesu, ngenxa yaleso sizathu athi uJesu-ke namhlanje ngoba usuvumile angeke usalinda. Namhlanje uzakuba nento isifundisa ukuthi uJesu mayesindisa umuntu akayithathi isti akayifundisa abantu eklini khona lento elibasayo ethiwa ihisti. Ma uyifika khona ugula kuthiwa akesihlale lapha kunesibambana aqala athathe ihisti, uphethwe yisisu bekade kutheni uyidlelile ugcinelile ukuthi bekuzekwa thini makuthe, kodwa masifika kuJesu masike savuma akubesabuzwa nokuthi ukwenzeka ngakhi lokho okwenzile, kodwa make wavuma. Angazi ukuthi leselelesi bazalwane abengakanani amatalaso, kodwa kuyabonakala ukuthi abemaningi futhi abemakhulu enza ukuthi iy'phathi mthetho zibone ukuthi umuntu nje akasafanelanga ukuthi angaphile emphakathini. Ngakho ngenxa yezono zakhe asimbethele esiphambanweni afe asuke emphakathini, kodwa kuJesu mayike wavuma noma umphakathi noma umthetho ubusumbonile ukuthi akasalunganga futhi ngeke asalunga, kodwa ngenxa yokuvuma. Uzwakala uJesu ethi namuhla zakuba nami eParadisi.